Murungamiri munene wa Makuyu kaunti ya Tharaka Nithi tawe Josephat Kirima augite urimi na arimi baba ni bongerekete anene ekiringithanwa na mwaka muthiru na thirikari renda arimi baba bakinyangirie moyega na ria 90 igikinyira mwaka twitite akiongera na ugite thaiji ni bakinyite nusu ya kithimi ni untu arimi 600 ni bambirite kuthoma urimi bubo na kuga baraba umite nterimbo mutatharaka bakathungira urimi bwa Makuyu. Martin Mugambi gatutariria. Urimi bwa Makuyu ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi buririkana kuongereka kuma 1,500 ba 16 mwanka arimi 1,840 gukiringithanwa na guka nyuma. Riu igita riri urithi wa samaki igwambiritie gwata inya muno ni untu bwa kinya support ira twonete ki mbere thirikari ya Tharaka Nithi county na thirikari ira nene riu itumbite kuongera arimi ba Makuyu ibongerekete na kuma 1,516 mwanka 1,840. Josephat Kirima ora nwe murugamiri wa urimi bubu ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ariuga bari na mworoto ungi wa kuongera arimi 1,189 ara tayari bongerete arimi nkurukia 600 na mwanka nandi iturikurutite arimi ba Makuyu 681 na gibau 681 bondi benjite marima ma samaki itu ba supported na liners ponde liners na bathondeka marima ba ja samaki na irima rimwe riri 300 square meters na ikuonania irima riu ria 300 square meters yomba gwikura stock ya not less than 2,000 fish. Kirima ariuga barenda kuthiathiangia urimi bubu bwa Makuyu kiri guntu gwa kaunti ya Tharaka Nithi kura kwithagirwa gutari na ruuji. Nandi murandi jojo gutethetie muno nuntu bwa kira kithara gi challenge muno ya kuthithia fish farming nuntu bwa kwithia ruuji rutikung'ana na areas ci bo muro kwa Tharaka zone guketha rio iri nene muno temperatures iri iguru kwa na ruuji ruketha iru kuthira haraka lakini nandi ku mitigate mantu jau yo gitumite murandi jojo turetera jo support farmers na pond liners tuice kumba kulitini ruuji na pond ekueta wa thithia na wekira line eu ni kumba last for 10 years, not less than 10 years. Na nukwitha na ndu kiumba kwitha wina Makuyu yaku continuously 2 years, I mean in 1 year ketha wina season igiri cia kuketha Makuyu. Arikiritie na kuga urimi bwa Makuyu bwithagirwa buri urimi bura buthu buru gukiringithanwa na urimi bura bungi na nwabu buri maumithio nkurukia ma urimi mama. Arimi ba Makuyu bombite gutetheka muno nuntu kinya bwa kwithiba kuona mapato nandi ukeja gutega size iria tugwika samaki ucia over 2,000 na compare na size hiyo kwa ikulima iria be kula bibingi bitiomba kuona mapato ja maingi lakini samaki nuntu ile kila podi ne una wendia kulingana na demand ya samaki ile kunande nukumba kuketha samaki hii nyingi na ukaona mapato ja mega. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitawa Martin Mugambi.